जोजोलोपा डेल्टा मल्टिमिडिया प्रोडक्सन या नेबया नेपाल च्यानल सूचना दिपी सकल हने गोपी सोकुमी भाजु मेजबिन त खौ बुंग्यो जात्रा प्रत्यक्ष प्रसारण यागु निनिगु दिनस चिकपेन त खन यलया तंग बाले चिकपेन छ सूचना दिगुदु कि थनिनि से बुंग्यो जात्रा हेगु जोला ले बुंग्यो जात्रा न्याय न्ह दक्षिण हपा न्यायगु जात्रा देउ देउ सालीगु जात्रा देउ चोका दियो जट्टा ढारी लोकेश्वर अथवा धा मिन नाट्न धागुया तुगु जात्रा थनिनि से न्यायगु चिकपेन लु सूचना दिगुला खोइले यलया तंग बजाले जिदी तंग बजाले पता छागु ज्याजुया चंगुदु पटा छागु नापो रजक समाज अथवा रजक तेस होबी घाट या रजक तेस वो या पटा छागु चलन थन दुगु ज्याचन अले वो या पता छा ढंगा थिति कथा या पता छागु लु चिकबस सोचना देगु जोला चोका दया लक्ष्मी नापा चोका पटा चिगु ज्याचन चिकबस सोचना देगु जोला अने जपु समाज या थिति ढिमे बाजा त चिकबस सो थोचंगु चिकबस खनाचंगु दु अने जपु समाज या फुकुसी नटवा तया देवसालीको पा जुगुली नटवा तया दाजु किताबी भक्तजन पी ढिमे खाना प्याखो होला तुको जात्रा त महोत्सव में जात्रा में यागु निम्ति अले प्याखो होला चंगु सांस्कृतिक हस्तान्तरण सांस्कृतिक पुस्तान्तरण कथा ठोकरया रूपी याम ल्यासित तस्के सक्रिय ज्वाचनको छ खनाचना बुंगय जात्रा सुरुजिन ह न्यान ह दक्षिण हपा चोखा ज अथादिगु मिन नाट गुम दयत जत्ताधारी लोकेश्वर ढागुया यलया ज्येष्ठ वर्ण महाविहार तंग बहाले तुगु चोखा दय मु छेख द्य छे ठस दयत पितहया रथे विराजमान या तुगुको अवस्था ख चिकपेस खनाचंगु लु जात्रा न्याय तिंगु अवस्था ख अले कति जात्रा न्यायगु इले छटा निता ख किम्बदन्ती या ख चिकपेत कनाचना कि जट्टाधारी लोकेश्वर सत्ययुगे देवरगा भापिया दगु दु सत्ययुगे देव दगा भापिया द म थुम देव भारतीय मतिना पुर बटुक भैरव व चोका देव नप्प नेपाल होगु ज्याचन अले नेपाल होया तुगु देव बटुक भैरव आ थोकने लगौ खया बटुक भैरहे अन विराजमान जुगुजुला अले थुम जट्टाधारी लोकेश्वर अथवा धा नीमनाथ टंग बा अथवा चुको बहाले ढुंका अन मेन टंग बहाले छंगु ज्याचन तजगु किम्बदन्ती दोगुजुला नेपाल च्यानल सूचना दिपी सुकुमी भाजु मेजपी बुंग्यो जात्रा थुकुसी बुंग्यो जात्रा या नापांगु दि बुंग्यो सालिन ह साली मध्य अथवा बुंग्यो सालिन ह साली मध्य कथा मिम नाट अथवा जट्टाधारी लोकेश्वर अले सक्सन थाइगु नाख चोका दियो बुंगया जात्रा या खलाबले थन अथादैगु यलो देशे नापा सुइनी मध्य देव देवी पिनुगु रथ जात्रा याइगु ज्याचन खनि ले सुइनी मध्य या रथ जात्रा याइगु झोले बुंग्यो नेपालले बिजा ढुंका सबु सहल जोगु ज्याचन खनि उगु सहल थोए
ज्येष्ठ वर्ण महाविहार्य लोकेश्वर अथवा जट्टाधारी लोकेश्वर या अध्यक्षता मु नायसी कजिसवी सबु सहल मुजा जोगु जासन खनि अले यलया सुइनि मध्ये त छौहे रथे तया छौहे रथे विराजमान याका रथ जात न्यागेगु तैगु सहल जोगु खनि अले उग इले तुम चोकाद अर्थात् मिमना अथवा जट्टाधारी लोकेश्वर चाहिँ तुखे बिमती पङ्गुको जाचुन खनि बिमती पङ्का ठुम दया छुट्टै कठय रथ जात्रा नाप्न पाउँ जुइगु चलन वगु ख डेल्टा मल्टिमिडिया प्रोडक्सन प्राइवेट लिमिटेड या निहबया नेपाल च्यानल सेचरा दिपि सोकुमी भाजुमेजबि चेकपिस नेपाल च्यानल पाखे बुङ्दो जात्रा या प्रत्यक्ष प्रसारण स्वेच्ना दिगुजुल थ बाजा गाजा सहित चोखा दियो त बुङ्दो त सौतनुको थ ल स्वरुनिको थ तङ्ग बहाल पुचे पाखे जाकी तेंगुदु रथ यात्रा यहाँ तेंगुदु बाजा गाजा सहित जप समाज या ढिमेका बाजा गाजा सहित अथे रजक समाज या बाजा गाजा सहित मिमनाथ या रथ यात्रा जुतेंगु लु चिकपेस सोयाचुना देगु जुल खैताला जट्टाधारी लोकेश्वर या रथ न्यापेस्न सासा जु तर थौकने थुम दिए त अप्पो थे मस्त जना चिचिर गबी मस्त जना दिए त सालेको हेरा दो वास्तवे तो मस्त दियल मुखो तर अति खसा न मस्ते छ थौकने सालेको चल्नु वगदो अले मस्ते छ रडबर सहित थुम दिए त खासन था सालायिङका जातन यागेको चलन्दो
नेपाल च्यानल स्वयं दिपी सुकुमी भाजमेज पि चेकपेस बुङदेव जात्रा नेपालको दि चोकाद्य अथवा दैगु मिननाथ जत्ता ढारे लोकेश्वरी जात्रा चेकपेस स्वयं दिगुजुल उचे चोङ्गु बुङदेव त सहताउनेको त लस्कुसी याको त याकीको ठुलो जात्रा जत्ता ढारे लोकेश्वर चोकाद्य तल्लो पहाड न निर्माण जाचुको ठुलो रथ हावा चुङ्गु रथ यात्रा जाचुङ्गु पुगे त बाजा गाजा सहित लामा लस्कर सकलसित उल्लासमयपूर्वक जात्रा न्याका चुङ्गु चेकपेस नाचुङ्गु कि जात्रा ये येलो खोपया अत्कल लोको हागो जात्रा सक्ष्या योगो जात्रा कथा मुसेको जात्रा छ फुक्क धर्मार्मले पिन्छ फुक्क जात पिन्छ उत्तिकै भनबदलतया न्याकेको जात्रा कथा तुगु बुङदे जात्रा त क्यागुया चेकपेस स्यु नापा ठुलो जात्रा ठुलो कथा जात्रा यसले करिब सुनिगु रथ खट जात्रा न्यागुगु नापा चलन दुगु जुया छन तले वो चलन या त बुङदेया रथे फुक्क द्योपी विराजमान याका छगय रथ टेकुगु कथा कुत जुगु ख उगु कुत कथा जट्टा ढारे लोकेश्वर छम धार्मिक रूपमा कि विमति पुङ्गुको जाचन उगु विमति पुङ्गी ढुङ्का उगु द्य त विस्क कथा रथ दयका जात्रा न्यागेको नाम ख सोकमी भाजमेज पि सिकपिस नेपाल च्यानल सूचना दिगुजुल डेल्टा मल्टिमिडिया प्रोडक्सन या नेबया नेपाल च्यानल सूचना दिपि बुङदेव जात्रा या पागु दिनेछ सिकपित टङ्ग या चगुवाइले खेनाचुङ अवस्था ख ठिठी बाजा गाजा विशेषण हिमे बाजा सहित तुगु जात्रा हेनाचुगु चोकाद्य अतिक हुने भमद्य चेकपेट छगु जानकारी भी थुमद्य नेपाल सम्बत कथा मनमास जुसा तबिन दय त पूजै मध्य थ मनमास इले मेमे पि दय त पूजा यही मको तर चोकाद्य अथवा धा मिननाथ दय त मनमास जुसा पूजै मध्य ख अतिक श्रद्धातया निम यले देया फुक्क जाति धर्मारम लम्बी पिन्छ दय त श्रद्धापूर्वक पूजै मध्य ख सोकुमी भाजमेज पि चिकपेस नेपाल च्यानल मार्फत यस समय प्रसारण जुगु च्यानल नम्बर 112 प्रसारण जुगु बुङदेव जात्रा या प्रत्यक्ष प्रसारण सूचना दिगुजुल चिकपि यहाँको कुनै जुसान चिकपेस प्रत्यक्ष प्रसारण अथवा जात्रा सूचना दिगुजुल जात्रा तस्कर उल्लासमय जाचुङदो मस्तेस तुगु जात्रा त साला चुङदो तस्कर हेपुको साला चुङदो चिकपेस खाना चुङदो हप्पा ब्याचुङदो सुरक्षाकर्मी पि सुरक्षा ब्याचुङ दिगुदो नेपाल सरकार गुटी संस्थान नप्तप ज्यापो समाज लगायत सक्षम उलिया श्रद्धापूर्वक गुहाली सक्षिगु कुतल जात्रा भव्यतापूर्वक सम्पन्न जुयाचुङु जुनाचुङु चिकपेस खानाचुङदु छगु इले नेपाल गाले अनि काल जुगु इ उगु अनि काल यता गुकथ जेंकीको दैगु छु कुथ कथ नेपालले बुङदेव यता
हेगु कुता जुगु ख जुजु नरेन्द्र देव पाले जुजु नरेन्द्र देव पाले भारतीय आसामे कामारु कामाक्षे थस बुङ्दियो या त नेपालले बिजेको ख जुजु नरेन्द्र देव तान्त्रिक आचार्य बन्धु दत्त नप ललित ज्यापु समेत जना बुङ्दियो त नेपालले हेगु तालागु ख नेपालले हेगु झोले दक्षिण थापा सोनिगा या दक्षिण भेग अति दैगु कुरुवाले दय त ठंकुगु ख कुरुवाले थिने ढंका बुङ्ग्य मा व लाखे लसी पिस यले दक्षिण भेगे चंगु कुरुवाले तक न लिना वगु ख लिना हगु ख उले कुरुवाले थेंका बन्धु दत्त आचार्य तान्त्रिक विद्या कथा ललित ज्यापुया ध्या या त गर्भे सूचका अथवा धा बुङ्ग्यो भम्भय रूपे कलसे कुना कलसे तया यो हगु ख उगु कलसे त ललित ज्यापुया ध्याय गर्भे तया जनखे चिना तुम दे त लाखे लसी पाखे तापका हगु ख अले उम दे त कुरुवालन से पांजु तेस कुरुवालन से तबाले हैगु ख उगु तबाले हैगु इले दे त प्राण स्थापना yana उगुया दिने अर्थारन येगु ख नेपाल च्यानल सूचना दिपी सुकुमी भाजमेज पी चोका देया थुगु रत याता न्हाचुंग दुला पुचे बुङ्देया रत्न याकीको अथवा सालीको न्हादुङ अवस्था ख छिकपिस सोयादी फै पुचे बुङ्देया त नापाउ खुसी हपा मोबिसे से जगह धया उदय त स्वर खुट्टे तक ठेंकीगु ख सुकुमी भाजपी बुङ्दियो जात्रा सक्सिगो आस्था दिएका कथा करुणामय कथा करुणा दमध्य कथा करुणामय कथा तुम दय त कागुया मच्छिन्न नाथ दगान तुम दय त पुजिया गुया कथे बुङ्दियो दगान तुम दय त पुजिया गुया बुङ्दियो जात्रा नापाङ्गु दि थोय दि गावा या दि ख गावा या कथा न्हाचुंग थुगु जात्रा बुङ्दियो या त पुचो गावाले ठेंक हेगु ख
대구 चोकाद्य टङ्ग बहा अथवा 대구 ज्येष्ठ वर्ण महाविहार पाखे साला हयाचनंगु लु छिकपिस सोयादी धुंगु कुजुला उगु देव बुनु पुचे थेनिगु अवस्था दु बुंग्यो विश्व सम्पदा दिखादुंगु जात्रा कथा विश्व सम्पदा जात्रा थेनिगु विश्व सम्पदा दिखागु जात्रा कथा तुगु जात्रा त कया तगु दु बुंग्यो ना बुंग्यो करुणामय मच्छिन्द्रनाथ पद्मपाणी लोकेश्वर सहकाल्य देव अथे अन्य देव कथा थुम देव त कया तबदु गाबा या जात्रा त यही जात्रा कथन ठिकीगु चलन्दु थुगु जात्रा त येले न्याकीगु जात्रा खयन थोय थुगु गाबा या ये चोपी जनता तगु जात्रा कथा धागुया अथे मुगया जात्रा खोपया जात्रा कथा कागुया अने नवया जात्रा येलया जात्रा कथा कागुया ले मेगु नव खेलो जावना ख सलाइन की बेले उगु जात्रा त भूत प्रेत या जात्रा कथा धागुया चौका दियो नटाले ठंगु अवस्था ख चेकपिस अंकादी थुमदियो ज्येष्ठ वर्ण महाविहार अथवा देउ टङ्ग बहाले देका जात्रा हेकिगु ख थुम दियन बुंग्यो या त लस्कुसे यागुनि ख लस्कुसे यागु झले मिननाथ अथवा देगु चोका दियो नटवाया गणित न्यने खेना चंग अवस्था ख तुगु दियो साली त मो मुनु त दोलन दो मुनु त कुचोया नतोया थो थासे मुना चंगु लु चिकपिस सोचना देगु जुल आफ्नो हर्षोल्लासका साथ अस्कर लस्ता कथा तुगु गाबाया जात्रा ज्याचौं जुल हरिमे हे ताकको जात्रा कथा मसुगु विश्व सम्पदा सूचीकृत जात्रा कथा मसुगु तुगु बोंग्दो जात्रा तुगु जात्रा नापा बुंग येले अले येले दे छाइका हाक्न बुंग्दे था बुंगे हे यंकीगु तुगु जात्रा दे यगु ज्याचन लिच्छपि काले तुगु जात्रा बुंग साला येले अले येनो हाक्न बुंगे यंकीगु जात्रा ख लिपाउना
मल्ल काले तिनी थुगु जात्रा 진리대 작가자가 진리대 작가자가 bunga yele cha moi kusi yele he deka yele he bungdo deka yele chai ka kochage ko jatra ka tha chalam jogu kha bungdo jatra न्यागु छगु किम्मनन्ती चेंगपे त कने देशे अनि काल जोगु इले वा मोगु इले वा वेके को निम्ति थिथि ख या बारे सहला जोगु जोला वा मोगु सुकारण ख दैगु ख सहला जोगु जोला उगु इले गुरु गोरखनाथ नागयता आसन देका चुंगली वा मोगु दैगु ख सहला जोला अले गुरु गोरखनाथ या त गुकथ नाग बाखे मुक्त याफै दैगु सहला कथ गुरु गोरखनाथ या गुरु मच्छिन नाथ या त नेपाली बिजाके फत धासा तुगु समस्या समाधान जुई दैगु कथ उगु इले उगु इ या जुजु नरेन्द्र देव नेतृत्व नरेन्द्र देव तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य नप ललित ज्यापु जना भारतीय आसामे चोंगु कामारु कामक्ष दागो थासा बुङदे त नेपाल हेगु तालागु ख उगिले तान्त्रिक विद्या कथ बुङदे या त बम्ब जुया चोंगु इले कलसे कुना देय त नेपाली बिजके त तालागु ख बम्ब या त कलसे कुनी ढुङ्गा तान्त्रिक विद्या देय त नेपाल हेगु झोले नेपाल दे अथवा देगु नेपाल मण्डल दक्षिण पाखे लागु कुरुवाले थेंका बुङदेयम्मा वो लाखे लसी पिन्छ बुङदेय त लिना हगु ज्याचन ओ द्य कावो पिन्त लिना हगु ज्याचन उगु लिना हगु इले तान्त्रिक विद्या कथ ललित ज्यापुया म्या या कोखे सुचुका ललित ज्यापुया म्या त कोखे सुचुका जनिन चिना कुवाले थस हन यलया तवाले बिजकीगु ख बुङद्यो पारु खुनु रथे बिजकी पारु चौथी खुनु देय त सालीगु ख अथे देगु थौए दिनस चौथी खुनु पुचो गाबले तक सालाइगु ख थुगु जात्रा त गाभा या जात्रा दगा ना कागु या नाचन उल्लेखना कि गाभा जात्रा ये यल खोप मध्ये ये जात्रा कथ थुगु जात्रा त कागुया खैतला थुगु जात्रा ये यल खोप किपु काठ एरिया फुक्क गाया मुनुते सन विशेषना नेवाते स थुगु जात्रा त बुतिकै पुद्य अन्नय द्य कथ सहकाल्य द्य कथ पर्म पानी लोकेश्वर कथ मच्छिन्द्रनाथ कथ अले बुङद्य कथ तो द्य त नाकागुया मेगु छगु किम्मनन्ती चेकपेन्त नेभे छगु इले येले सुइनिम देव देवी पिनुगु रस जात्रा न्याकी गुजुया छन सुइनिम दया रथ जात्रा न्याकी गुझले ज्येष्ठ वर्ण महाबिहारिया मीननाथ अथवा दैगु जट्टाधारी लोकेश्वर या कजी सुई सहला मुजा जोगु जुया छन उगु इले बुङदय रथे सुइनिम रथ सुइनिम देव देवी गणपी दुथ्याका छगुए रथ देखेको कथा कोजुको इले
जट्टाढारी लोकेश्वर अथा देगु चोखा दियो या त थुखे बिमती दोगु जुया छन ओके वो बिमती कथा उमद्या छुट्टै रट देका न्याकी मागु खजुला थया कथा बुङद्यले सुइनी मध्य विराजमान जुयाचंगु भापियाको तगुदो अले सुइनी मध्य दुगुली हे थु मध्यया हाक अथवा धा तिक सुइनीको ला गुली जाख उली हे जाक थ रथ देखेको ख सिधोको दो बाराई यहाँ तगु कुतल वेकअप योगु सक्रियता थुगु देखेको ज्याजुई थोइले चेकपिस नेपाल च्यानल सूचना दिगु जुल नेपाल च्यानलले चेकपिस सूचना दिगु जुल चोका दियो अदिको टंग बाल बुङदो एत लस्कु सिया कथा बिजा मध्य फ हिकेको झले न त्वाया फुत हासे फ हिका चुको अवस्था ख चेकपिस सूचना दिगु जुल दोलन्दो मुनतेगु सहभागिता बुङद्यो जात्रा नापागु दि न्यानाचंगु ख सोकुमी भाजमेजबी नेपाल च्यानल या थुगु च्यानल मार्फत बुङद्यो जात्रा या प्रत्यक्ष प्रसारण चिकपिन्छ सूचना दिगु जुल दिस होमे च्यानल नम्बर 112 चिकपिन्छ थुगु जात्रा प्रत्यक्ष प्रसारण सूचना दी फै थोइले चोखा दियो या त फै के ढुङ्गुको अवस्था ख ले चिकपिस चोखा दियो या गुगु पौ नुगु खाना चुना दिगु दो थुगसी उगु पौ नुगे देखि जा जुगु ख करिब 60 टोला लुया जनपतया थुगु पौ निर्माण जुगु ख गुठी संस्थान पाखे जानकारी प्राप्त जुगु दो सोकुमी भाजमेजपी थोइले चिकपिस सूचना दिगु ख बुङद्यो जात्रा बुङद्यो वो चोका दियो निम दियो त येले दे न्यंक चाइका जात्रा न्याकीगु ख तो जात्रा येले दे या मु जात्रा कथा मुस्यो थुगु जात्रा व्यवस्थापन यागु निम्ति गाबाया बुङद्यो जात्रा व्यवस्थापन समिति दगा बिस्कहे समिति निसुना तगु दो उगु समिति मुक्क ज्यापुत्वा गुङ्गु त्वाया सहभागिता दो थुगसी बुङद्यो सालेगु पा नटा त्वाया पा लागु जुया छन नटा त्वाया मचा ल्यासे ल्यामो बुढा बाजा गाजा सहित थुगु जात्रा सम्पन्न यागु निम्ति थुगु जात्रा व्यवस्थापन यागु निम्ति सक्रिय जुया दिगु दो
थोइले चौका दियो न टुवाया गनि दियो न्हने थेना चुंग अवस्था ख चिकपिस ये येलो खोपया आपला आपा दोलन दो मनु त सहभागी जुया चुंगु चिकपिस थुलु खना चुंग देबुला बुंग्यो या त लस्कुसिया बिजाम जट्टाधारी लोकेश्वर अथवा मीननाथ न धागुया अहिले चलन चल्ती भाषा चोका देव न धागुया चोका देव न बुंग्यो या त लस्कुसिया कथ पुचे वया लस्कुसियावो गुख चिकपिस राष्ट्र पखे सम्मान बिएको थ गुजु पल्टनिया टोलिन चिकपिस खना चुना दिगुदु न्हने चोका दियो ल्युने बुंग्दियो जात्रा जुया चुंगुदु बुंग्दोय जात्रा या प्रत्यक्ष प्रसारण चिकपिस नेपाल च्यानल मार्फत सुयाचना दिगु ख सुकुमी भाजु मेजबी येले थनी निसे बुंग्दियो जात्रा यागु ख नापागु दि गाबाया कथ याचंगु चोका दियो न्हने वयाली बुंग्दियो श्रद्धालु भक्तजन पिन्त प्याचाइ धका चिकपिस ल टोंको गाडी त ओ हुल मुल दथे दथि चिकपिस खंका दिफै ओ गाडी वास्तवे प्याचाइ धका ल टोंकेको ल टोंका सेवायाको भाव तो गाडी दथि दुगु ख थोक व्यवस्थापन ख उक्त व्यवस्थापन याबले पक्का न जात्रा सुथालाइगु झझ धाइगु ख चोका दियो न तोलो शिवा पाखे झनाचंगदु शिवाल पाखे झनाचंगदु आचिक पेस खंका दिफै बुंग्दियो सुइनिको हाक गु बुंग्दियो गुगु बुंग्दियोले सुइनिम देवगणी पिनु विराजमान एकातगु देव कथ चिकपेस खना चन दिगुदु जात्राया उल्लासमय क्षण चिकपेस सुयाचन दिफै धिमे थाना घुसिया थाना अरे प्याख होला तुको जात्रा त छ धाक भनेको जात्रा ख चिकपिस खना चुना दिगुदु चिकपिस तोई संक सक्ष्या जो लाक नफिना तगुन चिकपिस खना चुना दिगुदु नाचना उल्लेख या दुन कि थुक्सी बुंग्दियो जात्रा त सुथालाक नेकेको निम्ति न टलेया पा थुक्सी ख गाबाया जात्रा ज्यापुत्वा गुमुत्वा न सहभागिता किनेको अथवा गुमुत्वाया धिमे तो जात्रा सहभागी जुई सुकुमी भाजमेजबी चिकपेस बुंग्दियो जात्रा या तुगु प्रत्यक्ष प्रसारण छ बुंग्दियो या खिपसाला चोपी या लु चिकपेस खना चुना दिगुदुला साली ढुंगा नस्ता पुंगा जंगो अवस्था दियो निहाइबले चौको थयो लस्ता चिकपेस सुयाचना दिगुदुला नेपाल च्यानल मार्फत
प्रत्यक्ष प्रसारण चिपेसँग स्वच्छ दिगो ख बुङदोया जात्रा नापागो दिनस यहाँ पनि खोपे बिस्का जात्रा या गुली महत्त्व दो येले तो बुङदो जात्रा या उन्हें महत्त्व दो बुङदो जात्रा तुलुन दो मनुतेस बुतिकाईको जात्रा कथा आफ्नो मनुतेस बुतिकाईको जात्रा कथा मुसुको जात्रा ख धीमे ताले भुस्याय ताले ट्याखौ होला नस्ता पुन्की नस्ता पङ्काजुङ अवस्था चेकपेस सोच्न दिगजुला बुङदय न्हने हपा बिम मनुख हस्ते धाइगु इले पालक हाइस्ते धगा द्यय त रथ द्यय रथ लागिगु ख अले थोइले नुमुके मागु ख द्य रथ यात्रा यागु झोले मु रूप भूमिका सक्सियो दैगु झोला तर विशेष भूमिका कथा घकु तैपि गुगु जव खवाउँदै घकु तैपिन्छ घकु न गए त सुठा लगेको निम्ति तरो भूमिका मिति त्यो न्यागो अवस्था त्यो ब्लु गाबा बाँकी न्यागो अवस्था चेकपेस हर्षोल्लासका साथ त्यो त बाजा गाजा सहित प्याखो हुला भुस्याए ताले धीमे ताले जात्रा हनाचुङ्गु लु चेकपेस सोच्न दिगजुल सोकुमी भाज मेजपी येलो खोपो या दुलुङ्गो मनुतेस बुतिकाईगु हलिमे हे ताखको जात्रा कथा मुसुगु हलिमे ताखको जात्रा कथा मुसुगु अले विश्व सम्पदा सूचीकृत जुगुतुगु जात्रा बुङदो जात्रा चेकपेस प्रत्यक्ष प्रसारण सोच्न दिगु ख खोइले बुङद्यो नटले ठंगु ख मदन स्मार्ट स्कुलिया न्हने त्यो ठंगु अवस्था ख नटवाया ठंगु खासे बुङदो जात्रा हेनाचंगु अवस्था यला पुचे बुङदो रथ निर्माण जुइगु ख रथ निर्माण जुया जया त थौ या दिनस गाबाले सालाइगु गुदी ख जिनाथन उल्लेख्या दनुगु ख कि चोखा देन बुङदो त लस्को से या कथ तंग बहा अथ देखो ज्येष्ठ वर्ण महाव्यार पाखे रथ याका पुचे वया लस्कुस याविगु ख लस्कुस यादुङका चोका द्यो खहिला न्हने चना मुङद्यो नुनि चना रथ यात्रा यहाँ चंगदु हपा बिमेस्न हस्ते हाइस्ते लगा पालक हपा ब्याजुङ अवस्था अले पालक लागि थुतुङ जो न्याइगो अवस्था चेकपिस घकु पिन्छ घकु तत जय त सुठालक यात्रा याको निम्ति गए रथ याको निम्ति अतिक मेहनत याको चेकपिस लु खाना दिएको छु मुख्य जय त व्यवस्थित यही पि कथा घकु यत काउया ले चेकपिस रथ या न्हने तुयो लफिना से बाजा ढका निम व्यक्ति चेकपिस
하나 그런 디고도 외국에서 외국인도 세세 바자르가 야구에 अथे योने धमे बुंगोया कर्कट नाग्य स्वरूप धमा धमे चना हपा ब्याचुंगो लुन चिकिस अंकादि भई नेपाल च्यानल स्वरदीपी सकल सोकली भाग निस्किन्छ जोजनका गाभा याय झोले गुंगुद्यो गाभाले खेल हुको अवस्था ख पुचो धसन छे गाभा याय निम्ति बुंगद्यो या त चोका दियो न लस्को से या दुसेली यात्रा मध्य कन्यागु ख जात्रा हनीगु ख श्रद्धा हनीगु ख बुंगदे रथ घनाचंग अवस्था उचोन हेगु थुगु जात्रा गाउँले ठेंका बुंगदे नापांगु यात्रा नापांगु जात्रा कोचाइगु ख गाबाया थुगु थासे ठिकपिस जात्रा सोजाबी श्रद्धालु भक्तजन पी उनकी पई हलिया है ताहाको जात्रा कथा मोशुगु विश्व संपदा सूचीकृत जात्रा कथा मोशुगु तो जात्रा येले तो नपाए दी ठिकपिस गाबा याय रूपे सोचना दिगु खा गाबा या ये जात्रा कथा मोशु तु लफिना
ड्य धमा चिकपेस निम मनो तो खाना चुना दी वेको पिन्त सेसे बाजार गान धागुया धमा हपा बिम लाभ भएका लस्त पंगा जुङदो जात्रा कुचाकी निम्ति हपा बेच्न दिएको दो हपा हस्ते धगा हपा बि अले सकले जना हैसे धगा ड्य त गन्तव्य तक हेगु कुतजी वो कुत करीब करीब ताला रंगुको अवस्था ख पूछो गाभा तक साला हेगु तो जात्रा गाभा याय रुपे नाकागु या गाभा याय त यलया ड्य न्याचुङ अवस्था ड्य न्याचुङ अवस्था या नैगु थासे करीब करीब थिन्नंग अवस्था ख करीब करीब या नैगु थासे थिङ हुने सकले लेतना चंगु लु छिकपिस खंका दिफै हलिमेहे ताखको जात्रा विश्व सम्पदा सूचीकृत जात्रा अमूर्त संस्कृति कथा मोसुको जात्रा फुक्क धर्मावलम्बी पिन्छ उलिहे श्रद्धा तया उलिहे हनगन तया न्याकेको जात्रा कथा तुगु बुङ्ग्यो जात्रा यता कागुया जात्रा बुतिका दिपी मो मनु त गुल्लु चिकपेस खाना चुन दिगुदु लस्ता पंका चो दिगु पंका दि भई तुगुसी बुंदो हक्न न्यागो अवस्था चिकपेस खाना चो दिगुदु बुंदो करीब करीब न्यागो अवस्था था राज्य पाखे गुर्जो पल्टन पाखे सलामी बिया ड्य गाभा या सम्पन्न जोगो कथा छगो संकेत कथा सलामी बिरंगको अवस्था ख गुर्जो पल्टनिया तुगो सलामी नप गाभा या कुचागो अवस्था ख ढिमे बाजा ड्य लाना ड्य प्रति श्रद्धा पुङ्गीको अवस्था चेकपेस निनादी भए ये यलो खोपो तुगु जात्रा बुतिकाया चुन दिगु चेकपेस लु स्वेच्छन दिगु दु जात्रा कुचा धुङ्का ड्य या सुहाकागु ड्य दर्शन यागु लु चिकपेस स्वेच्छन दिगु जुला फुक्क धर्मावलम्बी पिही फुक्क जात जाति पिहिन्छ त्यो उत्साहपूर्वक भुति गाईगो तुगु जात्रा बुङ्ग्यो जात्रा चिकपेस स्वेच्छन दिगु ख नेपाल च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणीय ठाउँ निनुया दि चिकपेस गाभा जात्रा बुङ्ग्यो जात्रा लिपा ड्य न्हने जुजु यलया जुजु कथा खड्ग पासाइमा अथवा नेपाल सरकारीय प्रतिनिधित्व कथा जुजु खड्ग पासाइमा व्यक्तिगत चिकपेस खाना चुन्न दि सम व्यक्ति गुम व्यक्ति त जुजु या खड्ग जात्रा यागु निम्ति छतरी कोइका कुन व्यक्ति खड्ग लाकुइ पाखा पिदैगु ख
श्रद्धालु भक्तजन पनि छ स्वासिन प्रसाद कया देवजात्राले सहभागी जाछौँ चिकपेस खनाचन दिगुजुला नेपाल च्यानल सूचना दिपी सकल सोकमी भाजुमेज बिन्त थौ नेपाल च्यानल पाखे बुङ्डियो जात्राया प्रत्यक्ष प्रसारण या निनुगु दि कुचौँ गावले तको सालाहगु तुगु जात्रा त गाबा यार गुगु धाइ गाबा या नक्नेसग कोचागु अवस्था चिकपिस खना चन्दी गुजुला प्रत्यक्ष प्रसारण सूचना दिपी सक्सिदन दुनु छेको सुभा तुक्तौ ग्वालना दिएको आसो भन सकेछना चिकपिस सोया दिएको आसो भन सकेछना गुजुला अले तुगु प्रत्यक्ष प्रसारण तालाकी त क्यामेरा पर्सन गौतम महर्जन रबिन महर्जन अमन महर्जन अले लाइभ एडिटिङ पूजन महर्जन एमसीआर आवास महर्जन अले विशेष ग्वाली कथा भाइकाजी महर्जन सीईओ नजना महर्जन रश्मि महर्जन प्रदीप खड्की विपिन महर्जन चुना दिगु खासा अले सुभा बिमापी सुरज महर्जन अन्जु तन्दुकार मङ्गला महर्जन रमिता महर्जन यता एकको सुभा विषय थुगु प्रत्यक्ष प्रसारण यता थोत थने दिगेको कुतै नाचना नेपाल च्यानल सुया दिपिन्त दुनुगन छेको सुभा विषय चिकपि पाखे जी ज्याजन याकामी सुरज व्यञ्जन कारण बा सुभा जय मा भा